жеңе. Болғандың. Таптаза эле турат го. Күндерге су қойдың ба? Көчө баарына коюп чыккан. Бас жағыңды. Атайын апама жакшы көрүнөйүн деп чачтым, туурабы? Жеңе. Жеңе. Не? Енеңдің бұтына қылып атқандай жасамаса. Мындай нерсени ким чыдамак эле? Бұйыл тамақ ішеміз бе? Жаш қамыстан өлеміз бе? Дагы жакшы, сабырдуу келиндер келип, апаң канча кыйнаса дагы кетип калган. Апама бир чыдасачы. Мындай темирден эле бир келин керек да сынмай турганчы. В общем, у меня есть одна идея. Мама постоянно ведь недовольна нашим денежками. Я нашел одного человека, который будет доставать своей идеальной работы нашу маму. Кимди таптың? Робот Гелинку. Қаяқта робот мұның адам еле ғой. Робот папа. Жоғаны мен мұным не қылам? Она вам поможет по дому. Бир кетесиз папа. Тұр, шай демдечі. Жарайт. Апа. Кандай чай ичесиз? Көк чайбы же кара чайбы? Чай ичиңиз. С уважением кайынбы же без уважениябы? Апа, эмне тамагыңызды берейин? Эмне жегиңиз келип жатат? Қандай чарчамаған темірсің. Жыргал болду бирок бизге. Бул келип робот. Жылаймарбы? Жестко. Жан темир айта албайт го. Келесі ойлашат мені. Зарядкан отырып оталы. Ооба. Өзім еле зарядтып қоям. Қаяңа саям? Логично. Арқасынан еле саятпа.